Karangalane ning City Government ning Mabalaka ti Romeo Pascual, miyembro ning City Traffic Enforcement Group. Kay bat ning sinita ing driver ning metong nga lokal opisyal uli ning double parking. Personal ning ginawad Mayor Jel Aquino ing Certificate of Commendation kang Pascual bilang pamagkilala king kayang pangapatas at matigi king pamagpatupad king batas trapiko. Agpang king alkalde ing pamagkilala patuneya mo na suportado ning City Government reng personnel gagawang gusto at ekosintirul king nanumang pamaglabag nanumaning posisyon kembye. Mamasaya ing syudad na magsilbiyang inspirasyon ni Pascual kareng kapara ng public servant. Bang apanatili ing tapat at professional king pamagobra. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.